ರೂಹ್ ಆಫ್ಸಾ ಕುಡಿದರೆ ಮಸೀದಿ ಮದರಾಸಗಳು ಬಲಿಯುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಪತಂಜಲಿ ಶರ್ಬತ್ ಕುಡಿದರೆ ಗುರುಕುಲ ಪತಂಜಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬಲಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಗ ಗುರು ರಾಮದೇವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವಾಗಿದೆ. ರೂಹ್ ಆಫ್ಸಾ ಗುಲಾಬಿ ಶರ್ಬತ್ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಪತಂಜಲಿಯ ಗುಲಾಬಿ ಶರ್ಬತ್ ಈಗ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ವೇಳೆ ಮೇಲಿನ ಮಾತಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್, ವೋಟ್ ಜಿಹಾದ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಶರ್ಬತ್ ಜಿಹಾದ್ ನಡೆದಿದೆ. ಪತಂಜಲಿ ಕುಡಿದು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ರಾಮದೇವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಮ್ದರ್ದ್ ಹೆಸರು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಅವರ ರೂಹ್ ಆಫ್ಸಾ ಹೆಸರು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಈಗ ದಿಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ರಾಮದೇವ್ ಕೀಟಲೆ ಮಾತಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಂದ ತೆಗೆಸುವಂತೆ ಹಮ್ದರ್ದ್ ಕಂಪನಿಯು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇದೊಂದು ಭಯಂಕರ ಸಂಚು. ಧರ್ಮಾಧಾರದಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶರ್ಬತ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಮ್ದರ್ದ್ ಪರ ವಕೀಲರಾದ ಮುಕುಲ್ ರೋಹ್ತಗಿ ದಿಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. प्रहार जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है. ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे. और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा. इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है. तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये रूह अफ़ज़ा वालों ने, अब हमने तो किसी का नाम बोला नहीं, अब रूह अफ़ज़ा वालों ने शरबत जिहाद को अपने सिर ऊपर ले लिया. इसका मतलब वो जिहाद कर रहे होंगे. यदि उनकी निष्ठा यदि हमदर्द की और हिमालय की निष्ठा 100% इस्लाम में है और उसके लिए मदरसे और मस्जिद बनाते हैं तो उनको तो खुश होना चाहिए. लेकिन सनातनियों को तो समझना चाहिए ना कि किससे सनातन का गौरव बढ़ रहा है और किससे इस्लाम का गौरव बढ़ रहा है. अब इसको लेकर के भी किसी को पेट में दर्द होता हो तो होने दो. जो शरबत जिहाद है सो है ही. Digital Planet, one stop store for all your IT, mobile and laptop, desktop, all-in-one PC, application software, accessories, mobile and accessories. You name it and we have it. We offer in-house sales and service for all your computer needs. Digital Planet, we offer the best rate on mobiles. Visit us today. Digital Planet, Brahma Samaj Complex, Nav Bharat Circle, Mangalore.